nshobora kuba naravutse nsanga bari abagabo n'abagore muri Tanzania bazaririmba ziriya ndirimbo bazaririmba mushindaji mwanyuma muri akayote kugeza ubu nyine turacyayiririmba kandi zari indirimbo zirezire nziza abantu bakaza baririmba bagafashwa nakuze iwacu mu mikutano baza baziririmba n'ubu nyine turacyaziririmba hano ku dututi twinshi hano turacyaziririmba ariko nibaza ese mwe kwe kumutaza mwibaza impamvu ubu nyine turirimba Ebeneza umwaka umwe ibiri ikava kuri top tukaririmba izindi tukayivaho cyo kintu muzamucibazaho nose nimwibaza ko byibura kera ko hariho nk'ikindi kintu tutaramenya bakoreshaga gituma n'indirimbo zabo n'ubunyine tukizikunda ruguru ndi bahimbaga ahubwo ntabwo bahimbaga bajaga gufata indirimbo Uvira none bazifata aho wafatishije kandi bageza barangirana muje nafatishije undi nawe akaja gutora za the same zazindi no yazizana nabo baziga bagera ku makutano tibaraganye bamwe baze bireze n'ibidari byabo ko ari bucurange yandirimbo ikorari bahaye ya mbere kabira yikubise yikubita abandi ndidoro komo yaturirimbira indirimbo mwebwe ni yanyu yavuye Tanzania ubu nyine nzanja mu kanisa kumva baheza umuntu wese kumva hawe indirimbo yihuta kubera ko indirimbo yihuta zihuta ari z'abantu baza bahabwa Imana iri mu gutanga indirimbo ziri mu njyana imwe bimeze bite mu rusengero niko bimeze ubu nyine sinzi impamvu yabara bite ese byaba ari uko abantu bikundira ibintu bituma bacangamuka bimeze bite ikaze bene data hano ni muri cya kirambi cya Master Key aho turugiye kuganirira hejuru y'imiririmbire ya kera niya none ubu ngubu ndabakiriye muhabwe ikaze kandi Imana ibamugisha turi kumwe n'abatumirwa bacu ngira ngo baraza kwivuga amazina hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu njewe ufashe mikrofone nitwa Bukuru Jean Paul ndagira ngo mugenzi wanje nawe yivuge izina ryiwe kura ngo murisha kubamenya Murakoze cyane nitwa Ndungutse Felix nkuko bivuze ndi umuririmbyi ndirimba muri ministeri ya Voice of Praise ikorera mu gihugu ca Kenya n'ahandi muri Amerika no mu Rwanda sinda umuhanzi ku giti canje ko umuburinzi hamwe ibice bitandukanye ndumva ari uko ikindi ndubatse mfite umugore umwe n'umwana umwe murakoze cyane murakoze nanjye nitwa Iranzi Patrick ndi umuririmbyi ndimba muri korana muri ministeri ya Voice of Praise haba hano muri Kenya ariho turi ariko nsenga mu kanisa ryari rize ariko nkorera umurimo w'Imana ku isi hose sindubaka ndacyari senga murakoze cyane murakoze cyane ndakira abantu bose kugana kino kirambi cya Master Key kugira ngo ikiganiro tugiye gukorera hano kiba ari ikiganiro cyiza kizofasha kungura abantu ibintu bijyanye no gukompayaringa umuziki wa kera n'uwa none kandi ari byo biduheza intumbero yo kumenya uburyo tugenda tuzamuka n'amasezo y'umuziki ukunda agendaho ntangira njewe tugiye kuganira hejuru y'uburyo tubona ibintu bavandimwe impamvu nakeneye ko tuganira kuri no ntego turabizi neza ko kera abantu imiririmbire ya kera niya none ku giti cyanje mbona itandukanye cyane kubera ko imiririmbire ya kera wasangaga nk'urugero notanga wasangaga indirimbo imwe ifite ibitero nka 6 iyo ndirimbo ifite ibitero 6 rero bageza bayiririmba bukenda ngo guca ari indirimbo imwe ugasanga kandi nabyo wareba content irimo ugasanga ni nk'amateka baba baririmba ngo Lazaro ngo yagiye Betania ngo avi Betania ngo agenda ikintu kitarimo Yesu ndiba kaba indirimbo yorangira batavuze Yesu cyangwa se batavuze ngo izina rya Yesu rihabwe icubahiro donc baterekanye ubuzima bw'indirimbo mu mutima w'umuntu ariko ubu ngubu mbona twebwe turashaka kuririmba agace kamwe ariko kuzuye ubuzima nihishurwa ridasanzwe ndetse ryo nakora ku mutima w'umuntu kuruta uko muririmbira ibitero 10 ugasanga noneho
bigiye ni nk'ubwo buzima ndagira ngo n'abandi baragenda baganira ariko narindase kuri iyo ntego kugira ngo dukore ubucukumbuzi turebe ni he tugomba kugana ese aho turi harashimishije ese ibya kera twahise tuwasanga arizo byari byiza kuruta ibya none. Murakoze cyane ndagira ngo bene data bakomeze tugerageze gucukumbura neza turebe neza icyo tuviramo cyiza kigatuma noneho umuririmbyi wo muri kino gihe agira ishusho yuzuye mu buryo bwose. Murakoze. Urakoze cyane. Nanje aho ngaho icyo nobivugaho cyangwa nyine ko mwavuze ko ari ukuganira, uburirimbyi bwa kera n'ubw'ubu bifite ahantu henshi bitandukanira. Aho waruvuze ku by'indirimbo ndende, ariko kandi hari n'ibihe abantu bagezemo aho usanga iterambere ririhuta, umuntu arashobora gukora akantu gato akavuga ngo reka ngakore muri uyu mwanya none ndangiza nje mu kazi shugurikire n'ubuzima busanzwe. Ariko kera wasangaga abantu tuvuge nk'iwacu ruguru, wasangaga abantu bari mu muhana bagahinga ariko bavayo bakagira agatorero bakandika indirimbo, akaba yakwandika indirimbo ndende yabamo Yesu cyangwa Yesu ntabemwo bitewe nuko yasomye Bibiliya, ariko nyine akayandika bitewe nuko nyine we yiyumva ameze muri ico gihe. Ariko ico nari mvuze bijanye n'igihe, indirimbo ubu nyine zabaye ngufi kubera kuko cyane nazanamo mata yo kuvuga ngo harimwo igihe. Abantu ubu nyine igihe gihawe agaciro cyane. Haba n'iki kiganiro gishobora kuba kitari butinde kuko cameraman tuba dutekereza ko hari ahandi hantagiye kuja. Ubwo ni urugero ntanze urumva. So noneho ugasanga abantu barakubitagura kugira ngo umwanya basiga umwanya. Ariko reka ngaruke noneho mve kuri ico kijanye n'umwanya nubwo naco nari ngitunze urutoki. Indirimbo ndende, wasanga abantu bandika indirimbo ndende nyine bitewe n'ukuntu yasomye Bibiliya, ariko kandi ugasanga nko kuvuga ngo ashiremwe ahishura Kristo, ni melody, afite melody, aranditse indirimbo iwe gusa karumva amagambo yaba yanditse muri Bibiliya gusa ashobora kujana na ya melody. Ariko hariho bunyine ihishurirwa ryiza ryuko iyo turirimba tituba turi abaririmbyi gusa, ahubwo tuba turi n'abavuga butumwa. Noneho rero ugashaka ikibanza ushobora gushiramo Yesu cyangwa indirimbo, ukareba ngo nubwo ino ndirimbo ifite story, ariko iyi story iraganisha he, iraza umuntu wicaye mu materaniro iraza kumwungura iki, iramubwira iki, ni iki kiri buze kugaragara ku mwisho y'ino ndirimbo. So noneho ugasanga rero bandikaga yego indirimbo ndende, ariko ikintu civuga butumwa ugasanga ntibari bafite cyane za ndirimbo zivuga butumwa, bari bafite indirimbo zirimo zo kwenjoyinga umuziki no kuba yakwandika nyine story nkuko yasomye muri Bible. Ariko kandi navuga ko bari banafite n'umwanya, reka mvuge gutyo. Murakoze cyane. Ngiye ku giti cyane ko mbyumva, mbona kera hari sawa cyane kuruta ubu nyine. Gusa icyo nsa nk'ugarukaho ni kimwe, kubera ko ibo bakoraga biriya ari abaririmbyi cyangwa abo twokwita abakorari, ariko twebwe mu gihe cya none cyane twita ko turi abaramyi. Rero ubu nyine ho twibanda cyane kuri praise and worship cyane kuruta kuri korari. Mbere babyandikaga babikorera nka korari, babikora nyine mbese babikoraga nk'ibintu byo gupresenting imbere y'abantu kugira ngo abantu bababone, batekinga long, batekinga short time, ariko babikoraga kugira ngo abantu bababone, ari umwanya bateguye wo kugira gute wo kuririmba imbere y'abantu. Naho twebwe ubu ntabwo tubitegura kugira ngo turirimbe imbere y'abantu, ahubwo tubikora kugira ngo turamye Imana. So twaririmba ijambo rimwe, twaririmba babiri, tubikora kubera iyo mpamvu kugira ngo turamye Imana. Ariko mbere sinzi impamvu njya mwibaza kino kintu, je nshobora kuba naravutse nsanga bari abagabo n'abagore muri Tanzania bazaririmba ziriya ndirimbo bazaririmba mushindaje umwanya muraka yote, kugeza ubu nyine turacyayiririmba. Kandi zari indirimbo zirezire nziza abantu bakaza baririmba bagafashwa. Nakuze iwacu mu mikutano baza baziririmba, n'ubu nyine turacyaziririmba hano ku dututi twinshano turacyaziririmba. Ariko nibaza ese mwe ko mutaza mwibaza impamvu ubu nyine turirimba Ebeneza umwaka umwe ibiri ikava kuri top, tukaririmba izindi tukayivaho. Cyo kintu muzamucibazaho. Nose ntimwibaza ko byibura kera ko hariho nk'ikindi kintu tutaramenya bakoreshaga gituma indirimbo zabo n'ubu nyine tukizikunda kuruta uko dukunda izacu z'ubunyine, kubera ko ubu nyine duhimba indirimbo tukaririmba umwaka umwe, uwa kabiri iyo ndirimbo ikavaho tukaririmba indi.
ugasanga abantu bose i Burundi mu Rwanda hehe muri East Africa muri Amerika bose nimba ya ndirimbo mu gihe cyayo ico gihe cyavaho tugafatira indi ndirimbo si cyo kintu ntabwo mujya mukibazaho ko kera bashobora kuba baraturushaga amavuta yo guhimba indirimbo cyangwa se barabikoraga ari yerekwa Imana yabahaye kubera ko ubu nyine wenda twe dushobora kubikora kubera ubujanja n'ubujuwaji bwacu kubera ko bitabishira ku gihe cyoroshye nimuza mubitekerezaho jewe uri hagati ntimuncishaho mikoro abanza musubize nanjye ndamusubiza okay none njewe aho ngusubiza ntabwo ubundi tuba dukomparinga mu buryo buri wrong dushaka guprovinga uwo ari we wese mu buryo bubi ni ugukomparinga turebe uburyo bigiye bitandukanye ariko aho ngusubiza umuntu yagaza mwabaga mufite ikorari ruguru mukagira ikorari ngo y'umuhana bagira ngo n'ivy'amarejo n'ibiki twe twagaza duteranira kwa Murondayi niko nari nkiri muto ariko nagaza mzumva ngo abantu ngo bahuje ikorari yose ngo izoja kuririmba kuri Noel kwa Murondayi noneho rero ugasanga nk'abantu bahagarariye ayo makorari bakajibuvira ngo bakajibuvira bashikibuvira bakazana amabande timuze za kasete noneho bakazana izo ndirimbo zo muri Tanzania ugasanga ya ndirimbo yabande bazanye niba yizwe kuri Karongi irundu naho bazoyiga igakenke bayige n'ahandi naho bayige noneho ya ndirimbo kuri muriza bayige ifata igihe ihaye sirikira nyine imihana yose ba conducteur batarasubiraga ibuvira kuzana indi cassette ntihoririmbwa yindi ndirimbo kuko nta bantu bagaza bahimba benshi ndakubwiza ukuri noneho rero ugasanga nico gihe wumva indirimbo abantu bayifata bakayitindaho ikamara igihe ariko ubu ngubu umuntu aravuga ngo Ebeneza nibucunda zane ngo tuzahora tugushima ya indi Ebeneza murayireka muraba muyiretse kuko haje tuzahora tugushima ntabwo ari uko imwe ifite amavuta kurusha indi ahubwo nuko hari imwe iri nshasha ku yindi kandi abahimba ari benshi je nkabona ariyo mpamvu hari ico kintu cy'uko indirimbo ishobora gutwara igihe cyangwa ntitwara igihe naho tuvuze ikibazo cyo kuvuga ngo nibo bari bafite amavuta kurusha bubu ahangaho mbona aho bitaba ari byo kubera kuko nubwo ubu ngubu wenda naco turaza kugeraho kuko abubu bakora umuziki nyine bakayibonamo n'amafaranga harimo akantu ka business ariko nyine katari kabi kuko ikintu ukoze kigomba kugutunga uba ari ikintu ushoyemo imbaraga zawe nkumva rero atari ikibazo c'amavuta ahubwo ni ikibazo cyuko abahimba bubu ngubu ni benshi uyu munsi tubaza abantu bahimbye indirimbo none kandi zigiye kuzaja hanze ni benshi kurusha ziriya zagaza zija gufatwa kuri cassette ngo zizamuke ziririmbwe imihana yose conducteur ataraje buvira ntimworohamubona yindi ndirimbo urumva nico cyari ikibazo ariko byari byiza cyane jewe Felix arakano nshigikira Felix yavuze nigeze kubona umukutano abantu biwacu baje mu minembwe ngo bashike mu minembwe cyakindi Felix yaravuze ngo abantu bazabaje buvira gufata indirimbo bafata indirimbo sinzi nimba barageze mu nzira nimba barafashe uwo mu minembwe yarafatishije iwacu nawe arafatisha biga indirimbo zimwe ngo bagere ku makutano bose bari bafite indirimbo imwe bize indirimbo imwe abo bahaye imbere barayiririmba ngo bayiririmbe abiwacu bararakara umukutano waranga intambarira azakubitana ibidari urumva bafatishije indirimbo wiwacu niyenda yafatishije indirimbo nundi nawe yafatishije hajya kuri za ndirimbo noneho ikibazo kiba kiravuta urabona none nahishaka gusubiza Patrick ruguru ndi bahimbaga ahubwo ntabwo bahimbaga bajaga gufata indirimbo buvira noneho bazifata aho wafatishije kandi bageza barangirana muje nafatishije undi nawe akaja gutora za the same zazindi noneho yazizana nabo baziga bagera ku makutano tibaraganye bamwe baze bireze n'ibidari byabo ko ari bucurange yandirimbo ikorari bahaye ya mbere kabira yikubita abandi ndidoro komo yaturirimbira indirimbo mwebwe ni yanyu yavuye Tanzania conducteur wanyu ni wagiye cyangwe ni icyo nicyo kibazo nje mbona cyari gihari kera ariko kera kandi ngashima ko bubahirizaga repetition inzi nimba mwageza iwacu bageza bakubita ingoma ni mugoroba bakama binjira hakiri kare nta muntu wakererwa gikorari ingoma y'ikorari yari izwi yageze inavuga muri no kukirara bakama baza birukanga bakaja mu ikorari aho rero bigaruka ikiza cyabo bubahirizaga igihe
usibye yuko bari banagifite gihagije. Ikindi cya kabiri bakundaga ikorari, bumvaga ikorari ari sinzi nimba ngifata nkaho byari umuhamagaro, ahubwo yari nk'umuco, yari nk'umuco no gishyira mu isano ry'umuco, yari nk'umuco. Ugasanga abantu bafite amahame y'ikorari ariko ubona atagera ku bugingo mu buryo buri spirituel. Ngako novuga abo ngubu biri mu gushaka kugenda bikaba buryo buri spirituel bitajanye n'amahame, kubera yuko umuntu yigenga igihe yishira mu kibanza kubera yuko ashaka kukijamo. Ubwo narimvuze uburyo imiterere ya gahunda yikorari n'imiririmbire ya kera niyo ubu ngubu. Ubu umuntu niwe wishira mu kibanza akiyumvisha yuko iwe ari umuramyi ku giti ciwe, kandi ibyo ngibyo nje ku giti cyanjye ndabishimira Imana. Ndabishimira Imana ko ubu ngubu dufite abantu bahimba. Niyo mpamvu umuntu ara indirimbo ya ndashaka gukora indirimbo nje bukuru ikamenyekana, ikaba ari indirimbo nziza ifite melody nziza ikaririmba. Ejo Felix yakora indi akamba akora indi iri ku rwego ruri hejuru, kuko ise batinda kuyanje ahubwo tugafata ya indi ya Felix tukayiririmba. Ikindi kiba kirangone n'ubuzima abantu baba batora muri ya ndirimbo. Ese indirimbo dukora ahubwo nogira ngo umbabaze, indirimbo dukora zifite ubuzima bwa kiroho. Naho kera nageza mbona hari n'igihe umuntu yaririmbaga akaba yonarira nico giswahili atayumva neza ico kivuga kubera kurambura amaboko, kandi wasangaga indirimbo nyinshi zijanye n'ibibazo abantu bari barimo n'amaganya. Usanga nyine umuntu kararirimba akaba yonarizwa n'akandi gahinda, yumva indirimbo ivuze ku muntu wari ufite igikomeri ahura na situation runaka. Yobu nawe yabona ibiyarimo akamatemba gusakarira, akarizwa n'ikibazo afite ariko atarizwe n'umunezero uva ku mutima unezerewe. Urabona rero jewe niko mzumva jewe niryo jisho jewe mona. Ahubwo ikindi nibaza jewe nibajije ejo bundi, hari umugabo umwe twararimbye ejo bundi Kayore arambwira ngo utu turimbo twanyu tugufi ko muri mukurimba umwarimba ngo ikorasi imwe, umugabo amora gusa muririmba iyo korasi, ngo kera ngo twarimbaga indirimbo ngo y'ibice bingahe. Noneho ndamubaza semze iyi ndirimbo izo bice zo wageze uzumva neza kumva izo bivuga ngo yangu indirimbo zigira amana ngo iyo ngo ifite ibintu byinshi kumugira ngo naho kurimba agace kamwe mu karimba ngo tukarambira. None nkareba ese umuntu yumva ari uko bamuhaye byinshi gufata gikeya kugira ngo kibe mu mutima wiwe kiramunani azumva byinshi. Norimba ibitari 10 ni umuntu yokumva cyane kuruta uko yokumva kimwe. Sinzi je ako aho hantu narasigaye gose, narasigaye mumva je mugerageze gufata. Okay, urakoze cyane. Twari dutinze cyane kuri ico kintu c'indirimbo c'imyandikire y'indirimbo. Njewe mbona umuntu kumuha byinshi wa mugani wawe, ariko impamvu indirimbo ishobora kugira igice cya mbere cya kabiri n'icya gatatu, niyo dushaka tureke kwirengagiza structure y'indirimbo, igitero cya mbere icya kabiri refre. Kuko hari indirimbo zimwe wohimba gusa igice kimwe cyangwa ugahimba refre cyangwa ugahimba ikindi gice, ariko ikaba ari indirimbo yuzuye bitewe na message ishaka gutanga. None rero ubundi hari ukuvuga ngo hari ukuntu ikintu cahoze kimeze, none rero ako bantu bakumva ko ariko bigomba guhora bimeze. Indirimbo igomba kugira couple ya mbere nani refre na couple ya kabiri, byaba ngombwa ni ya gatatu. Ariko ubu ngubu hari indirimbo rwose wafata nzima ukayandika ivuga wenda ku rupfu rwa Yesu n'urugero, cyangwa ivuga ku mashimwe ku izo Yesu yakoze mu buzima bwacu cyangwa ibyo akora, ariko ikaba ari indirimbo yuzuye. Je nkaba mvuga ngo ahantu tugomba kureba tutagaye bari abagabo wenda babikoze kera niko byari bimeze muri kiriya gihe, ariko reka turebe nidushaka dutere intambwe turebe ivy'ubu ngubu. Iyo wanditse indirimbo ikabirimo amashimwe, ikabirimo umusaraba, ikabirimo umwuka wera, indirimbo hari ukuntu iri samuha ishobora gucanga abantu.
ariko indirimbo nimba watangiye ari indirimbo ivuga ku musaraba wa Yesu, ukore n'ibiwuvaho byose, noneho bize kurangira ari message imwe umuntu ashobora gukura mu ndirimbo. Ariko usigaye usanga nyine tugenda tuzihimba, ariko ukumva hari umuntu ushobora guhimba akaba yarenguka nyine agahimba akavanga amasije menshi. Nkumva rero kugira ngo abantu turirimbira, kuko turirimbira Imana, ariko Yesu n'abantu babasha gukuramo ubutumwa, kugira ngo bakuremo ubutumwa nuko duhimba ikintu kimwe kandi tukakigeza kugira ngo kibe message yuzuye. Nayo ico waruvuze cubu, ikorari ubu ngubu nta mategeko igomba kugira, niko nje mbibona. Ikorari nigira amategeko ubu nyine yo gukubita kengere ya korari saa 9 abantu bakaba barinjiye, umuntu uri mu kazi muri Kinyozi cyangwa ahandi, uwo muntu biraza kumugora, ari mu kazi. Ariko hari ukwiyorganiza kwanyu mukareba umwanya utabagoye, nubwo haba ari mu ijoro, mwese muvuye mu kazi mukaza mukarepeta kandi mugashira ibintu byanyu ku murongo. Ikorari ya kera, yo mpamvu rero kengere ya korari yagaza yubahirizwa, umurima n'uwawe, wowe uhinga none cyo kimwe nuko wowe uhingejo, ntaco byari bitwaye. Ariko ubu ngubu ikorari y'ubu ntekereza ko ari conventionnel. Niyo mpamvu ikorari nyinshi zifite amategeko cyangwa zifite amategeko aremereye ziza zikunda kunanira abantu, zona kunanira nawe bwawe, kubera kuko niba gushira amategeko se batazokugaburira biragenda gute? Amategeko umuntu awubwire ngo keneye ko saa 9 uzoba uri hano, kandi wowe saa 9 uzoba uri mu kazi, cyangwa se uzoba ubonye mu customer, cyangwa baguhamagaye mu kiraka. Ubu nyine abantu n'abatutrava, je nshobora kuba nogosha ngacuranga ngahanura cyangwa ngakora n'ibindi, nubwo guhanura atari akazi murambabarira, ariko si akazi, ni impano, ariko nayo bizoba ngombwa kwikoresha. Bizoba ngo we muri akanya woje bizoba ngombwa kwikoresha. So rero nkumva ibintu bijanye n'amategeko kuri ubu navuga ko byadohotse, kandi byadohotse kubera impamvu yumvikana. Abantu barakora bari mutuzi, niko mbitekereza. Hanyuma cy'imyandikire y'indirimbo cyo dutange message imwe. Murakoze cyane, murakoze cyane. Nuvuga ngo ubundi main y'indirimbo aba ari topic irimo iravugaho, iba ari message yayo, nicyo kiba kigenderewe. Ahanini ntabwo biba bigenderewe ngo igire ibitero 10 cyangwa 20, ahubwo iki cyangombwa nuko ari message yashitse. Icyo cyo turacyemezanyaho twese ko ariko bimeze. Ariko se mbabaza, ubu nyine ugendeye ku ndirimbo ubu nyine turimo gukora, zirimo dependent to music more than ko zaba ziri kuri message. Ati gute? Yewe n'ubu nyine nubwo tuvuze ngo bari mu guhimba indirimbo ngo zigufe, ariko bari mu kuya-uploading ikaba ndende. Nimba tuzatureba indirimbo z'abana bene wacu bano epfo muri South Africa, ushobora kuba ifite iminota 15, iminota 12. Muri iyo 15 baririmbamo 6. Indi hanini cyane ni muzike. Introduction ni muzike y'iminota 3, nibaririmba hacemo indi minota 2 baba babyina, nibaririmba hacemo indi igihe baza kurangiriza baba bavyinnye kabisa. Baheze n'abacuranzi baririmba bacurange. Ariko mbere iri iwacu kera tutaravuka, bakaza bari mu ndirimbo ya mbere igitero gashira, bakubita akadanse bakarimba ikindi gitero, icya kabiri, icya gatatu, icya kane. Ariko babaga bari focused cyane ku magambo kuruta kuri music. N'indirimbo z'ubu nyine iyo bagiye kuzandika bakompozinga music cyane niyo ngo kwantu ntagukarimo neza ngo muri noki ngo mukazamure ngo mukamanureho, cyangwa bakangera bakagarura ngo iyo voice ngo ya. Ariko kera tibitaga kuri voice, tibitaga kuri melody, tibitaga ngo karimo cyangwa ntikarimo, kubera ko iyo mutegera indirimbo zabo za kera ntabwo ibyo babyitaga, ahubwo icyo bitagaho yari iri jambo dushizemo riraremereye, rifite ubutumwa bwumvikana. Ahubwo ngo dushiremo haleluya amen ngo nukuri muri muzike irimo neza, ahubwo bagashaka ijambo rikomeye rirenze haleluya amen nubwo itoba iri muri muzike. Ese byo ntabwo mujya mubitegeraho ngo mwumve ukuntu bitandukanye. Wenda ugereranyije uko twandika indirimbo ubu nyine, nanjye njya nandika indirimbo uko twandika indirimbo ubu nyine nuko kera bazandikaga, ntimubona ko hari amagambo bakoreshaga ubu nyine tusagikoresha kandi yabaga ari meza. Aho ngaho araho ndemezana nawe njewe. Amajambo tuzadukoresha yose namwe nayo muri Bibiliya, yose nayo mu gitabo. Nimba ari Stefano nano bazamuririmba na kino gihe, nimba ari Yesu niwe tuzaturirimba.
nimba ari yobu n'undi ni wa wundi tuzaturirimba simba numva irindi jambo baza bashiramo ngo riremereze ikintu kandi kiremere ijambo riremereye riremera mu gihe ryakiriwe n'umutima ukumva umutima ari wo wariremereye niryo jambo riremereye ryakiriwe n'ubugingo bwanje bwa bugingo bwanje bwaryakira nibwo nicyo genza numva ububasha bw'uburemere bw'icyo jambo ariko icyo navuze mu kanwa twese twavugaga twese tuba tuvuga Yesu ni ba Pawulo nimba ari Pawulo ni sindumva ijambo mbaza numva agize no ahubwo njewe ahantu mbibona ni iki ngiki ubu abantu bamenye umuziki barawize bandi bagiye mu ishuri barawiga tuza mu mujyi abantu baramenya barahumuka abantu tureba ukundi abandi baza baririmba ndeba iwacu muri sepake no kubyina twebwe ntibyari byemewe habe ubu byaremewe bigeze kwisheganya gatoya reveraho kukabara w'iwacu yamavuga ngo bakoze igitanga kwisheganya gutya bageze baririmba gutya tiyo kwisheganya akazagira habe kuririmba gutya ntabwo abapasiteri baba bacungishije ijisho adashobora kugira ugasanga hari bishije ibintu bimwe na bimwe nta kubyina ngaho utekereze ibitero bitatu na refuri tubyinnye nta mwanya wo kubyina urimo nta senti yayivuga reba ibyo bitekerezo by'uwo muntu ukuntu bihagaze mu bitero bitatu ibintu byari bikomeye ahubwo turashima Imana yatuzanye mu mujyi abantu bakaba bisakuka uko niko kuri kose kubera ko ngaye mutekereze nawe iwacu n'ubu ngubu hamwe ntiyaragera za sente ntibazi ibintu biri hano mu mushahara none uwo muntu yava ruguru yagera hano babyina igisirimba ibintu ni ibiki twaririmba indirimbo y'igice kodori ni Imana gusa izofasha abantu izi bigice none numva kuba igice kw'indirimbo ni ukubera yuko bitamutwara wa mwanya ariko si uko mesaje ibihinya ahubwo indirimbo z'ubu usanga ahubwo ifite mesaje imwe ikubiye mu majambo make ariko yuzuye rero ikintangaza ni ukunda ahubwo batayihabwa ari mesaje yuzuye ngo yumve se bano bantu ko baravuga iki hari ikindi basigaje kuri iyi mesaje no handi twari tuvuze turavuga ngo none umuntu ugana naje kuririmba umuntu ukora indirimbo ureba konti y'indirimbo ivuga iki ngiye guhimba hejuru y'umusaraba ndakubanura ibintu byose biri iruhande rw'umusaraba bizane neza muri ino ndirimbo nimbishinga muri ino ndirimbo nituja kuyiririmba turabwira umuntu amakuru y'umusaraba urabona turabwira umuntu amakuru y'umusaraba umusaraba wa Yesu ugizwe nibi kugira akamaro k'umusaraba hejuru y'ubuzima bwacu naka ugatanga conclusion y'indirimbo ikarangira nayo impamvu nje mbona abakera bashobora kuba badahazwa n'ako kantu tibumva message bigaragaza yuko nabijya bitero bitanu ahari Imana ibabariye kuvuga gutyo ahari usanga nabyo batarabyumvaga byose ahubwo bakenera gusa ngo indirimbo irambuke nimba bavuze Lazaro w'Ibetaniya bamuvuge bamukurikirane neza ko ari inshuti ya Yesu ngo yari afite abashyiki be babiri ngo kandi ngo yagiriye abantu neza ngo yagize gute nibamara amavuga ngo Yesu bamuvuga batarukirega kuri Yesu kweraga bataye Lazaro mu nzira nawe ga ndashitse nukuvuga Yesu bamutangire ngo Yesu aragize bamafata Yesu nibageraho Yesu ga nawe yahaye Mose nawe bavuga ngo na Mose ngo agirira Mose neza ngo na Mose ngo agirira Yesu wa neza urumva izo bintu ni ibintu bigize ufashe kugira ngo tudatinda ku bantu bakera bogira ngo wenda nuko bibasira ntaga ari uko bibasira
nukugereranya kandi ikigereranyo mu by'ukuri ntekereza ko gishobora kugira uwo gifasha kuri none. Ahubwo ngiye hari ikintu nibaza, tuvuye ku bantu bakera tugatera intambwe tukagera kuri none, mureke twivugeho twebwe none. Aba bantu bakera baduciriye inzira, ibyo tubabonaho bibi nibyo byatumye tugera hano turi uyu munsi wa none. Nibo baciye umukero, reka tubivuge gutyo. Imana ibaho umugisha, reka tubareke tuvuge kuri none. Mu minota mike wenda ntekeza ko twaba dusigaje. Kubera iki? Ni ikibazo nje nibaza. Mu rusengero abantu Imana itanga injyana, igatanga ishurwa mu ndirimbo, igatanga n'imitima wenda iri buyakire cyangwa imitima izayakira. Ariko ubu none mu rusengero hari ico mwene data yakozeho cuko twebwe ubu nyine twebwe abanone turakoresha ikintu cyo kuramya no guhimbaza. Kuramya no n'abari baramya banahimbaza, ariko twe turirimbisha abakristo. Ico ni igitandukanye kitahozeho mbere cyane cyo kwamava ngo hari korari bishinzwe. Mbere nta korari yari bishinzwe, bagaza baheza umuntu umwe gusa, indirimbo zikanisa z'abantu bose. Ico ni kimwe. Wenda naco turaza kukivugaho bukeya nk'iminota nkingahe. Ariko ico nshaka, ese kubera iki mu rusengero ubu ngubu abantu ni gute abantu baza bahabwa indirimbo ziri mu njyana imwe? Ubu nyine nzanja mu kanisa nkumva baheza umuntu wese kumva hawe indirimbo yihuta. Kubera iki indirimbo yihuta zihuta ari z'abantu baza bahabwa? Imana iri mu gutanga indirimbo ziri mu njyana imwe. Bimeze bite mu rusengero? Niko bimeze ubu nyine, sinzi impamvu yabara bite. Ese byaba ari uko abantu bikundira ibintu bituma bacangamuka? Bimeze bite? Indirimbo zitonda mbona ubu ngubu sinzi zirimo ziragenda zisa naho zishira. Sinzi impamvu kizimara niki, nuko se zo zitazifasha abantu. Ubwo ntibzaba bivuga kuko wenda dukunda ibintu bidushusha cyane kurusha bizaba byitonze ariko birimo message. Sinzi, mumfasha aho hantu njewe harancanze. Ukuntu Imana yatanga indirimbo zo mu njyana. Urakoze cyane. Ejo bundi naje nabyibaje. Abazungu bakunda indirimbo zitonze. Rebye muri standard y'abazungu bakunda indirimbo zitonze. Ariko usanga abanyafrika, urebye ino African ukuntu baririmba, usanga bakunda ibintu byihuta. Ejo ni naza ndaza ngo renjewe uko naza ntekereza, sanga abazungu barashobora kuba bazaturusha gutegera, baza bategera kandi ikintu kihakiguruka cyihuta gishusha amarangamutima. Ubwenge kukimanaginga ngo bikurikirane neza samba nabigoye. Ariko urebye abazungu baza baririmba indirimbo yitonze, bakanezerwa kandi bigahindura ubuzima bwabo neza. Hano twebwe turapfuye, sebeni biracitse iriya mu kirere, kandi mutaririmbye sebeni hano muri ano matorero hano ntibafasha. Noneho kareba ese sebe ijana ni inezeza umuntu cyangwa ikinezeza umuntu ni indirimbo y'uburyo yaririmbwe. No hari icyo naza nibaza ejo bundi. Urebye structure y'insengero zacu, umwanya nkoresha rino jambo, umwanya tuba twitaho indirimbo zitonze tukavuga ngo nizo kuramya, kuko hari n'indirimbo zihuta yo kwihuta ikarana. Ujya mwanya muzorebe badutangira kuririmba, abantu bakama bicara, bamwe bakazama basoma Bibiliya badafite gahunda yo kubwiriza, abandi bagashiramo amadineti bakama turebera ngiriya nyine kazama kureba. Wakwitamo igisirimbo akama baduka akazama gera ngiriya. Ese hano kibaza, ese ubutumwa ni umuziki cyangwa ubutumwa ni indirimbo? Aho no gusubiza kuri kiriya kintu warubajije kijanye n'indirimbo, birakwiye yuko abaramye ba none cyangwa se abakristo ba none bahabwa amatwi yo gutegera ikintu kiba gikubiye muri message y'indirimbo. Ngaruka no kubaramye, twebwe turamisha umutima w'umuramye wakagombye kuba ufite understanding n'ishurirwa rikomeye mu bintu bijanye n'indirimbo agiye gukoresha. Amateraniro abagiye kuyobora agomba kuba afite impact mu buzima bwe, mu buryo umutima wiwe uba wuzuye ibyishimo bikomeye n'ihishurirwa rikomeye, kuko amaso yiwe y'umutima
abarangiza ku Mana aririmba ubuzima bwe atuyemo atari ubwo aje gushakishiriza hagati mu materaniro. Uko kuronka ubwo buzima bwo mu mutima bujanye na message y'indirimbo yakomanze ku mutima we, kuko iwaza mu kibanza yateguye ubugingo bwe, kuko ari buhesha abandi ibijanye no kuramya Imana. Kuko kuramya Imana si ibyo turirimba, kuramya Imana yes ibyo turirimba ni kimwe mu bigaragaza n'ibyo dusohora hanze, ariko kuramya Imana ni umutima wahishuriwe icyo ugomba gukora kigasohokera ku munwa ubibwira bagenzi bawe kugira ngo mufatanye mwese kuramya Imana. Rero bavandimwe, indirimbo yitonda yaba yihuta yaba igenda gute, ikintu gikubiye hajya hagati muri bwa buzima bwa ya ndirimbo aho no gusubiza nicyo cyakagombye kwitwarwaho. Niyo mbwira abakristo bagenzi bacu twite kumenya icyo indirimbo ivuga, ugishire kundi bari umutima wawe, urebe ko ari cyo gihumekera ubuzima hagati muri wewe, nicyo cyo guhindura, nicyo cyo guhesha ubuzima. Jewe niko mzumva. Warakoze cyane, ni nkaho ya conclusion ya twari twayivuyeho, ariko ikintu gihari ubu nyine gishobora kuba ntekereza ko abantu kiza kibitera ahanini impamvu twakoze kino kiganiro ni ukubera ko abantu benshi bibaza, duhora twumva cyane cyane mu matwi yacu batubwira ko indirimbo z'ubu nyine n'izakera ntizimeze kimwe, iki n'iki. Nicyo cyatumye nukumva cyo twoganira kuri no topic. Noneho mubihuje n'ubu nyine n'ukuntu dukora worship, ukabona abantu ntago bashatse cyane ko turirimba indirimbo zitonze, ahubwo bakeneye ko twihuta zihuse, bakeneye ko turembe zihuse. Ahanini biva kuri kwa kundi cyo njye nari ngamije kuvugaho cyane cyo kutita kuri content cyangwa message y'indirimbo. Nicyo gituma abantu benshi before yuko haza praise and worship hakiriho choirs and presentation, habaga nyine abantu babaga bari focus n'ibyo bazapresenting imbere y'abantu. Ariko twebwe ubu nyine icyo twitayeho si cyo dupresenting imbere y'abantu, ahubwo nicyo dupresenting imbere y'Imana. Twese hamwe, kubera ko ubu nyine ntago bikorwa n'abantu runaka, twaje guhishurirwa ibanga ry'uko twese tutari abacu ngo twigenge, ahubwo turaba umukiza uwo turamye twebwe twese hamwe, atari uvuga ngo ni korari runaka, ahubwo twebwe ikanisa twese, itorero muri rusange. Noneho akaba ari ya team ihari ifasha abandi, mbese leading abandi muri wa mwanya wo kuramya Imana, kubera ko twese turabaramye. Sibyo? Noneho mu gihe twese turabaramye rero hari team ishinzwe, nubwo baba bari 3 cyangwa 5 bagomba kuturidinga, ariko twese tubigizemo uruhare ko barakatuyobora. So rero usanga hanini ikintu cyatwishe cyane nuko twaramenyereye mbere gupresentinga ibyo dupreparinga gupresentinga imbere y'abantu, ariko bitandukanye n'ibyo ubunyine dupreparinga gukora imbere y'Imana. Ibyo twakoraga biri kure y'umutima yacu, kubera ko biriya twabikoraga nyine mu rwego rwo kwerekana imbere y'abantu. Sibyo? None ugasanga abantu barabishima cyane kubera ko nibyo twateguye kubikora imbere y'abantu, ariko ubu nyine tubitegura kubikora imbere y'Imana, abantu bakabigaya, ugasanga ntabwo babiha agaciro k'ibyo dukora. Nyamara twe ntabwo tubikora kugira ngo abantu babishime, ahubwo tubikora kugira ngo Imana idushime. Nkuko wabivuze, ubu mbere abantu bashakaga uburyo bwose umwanya ku buryo ari bujye muri korari, ariko ubu nyine ni ikintu umuntu wese ari ufite amahitamo yo kujyayo kurepeta cyangwa kutajayo, ariko uwagiyeyo wese aba agamije kuramya Imana, mbese kubera ko aba afite byinshi yigomwe byo mu mubiri bisanzwe agomba kureka kugira ngo ajye muri wa mwanya afashe wa mwanya kujya kuramya Imana no kwihimbaza, kugira ngo azabone mbese nk'iki ndazokora imbere y'Imana apana imbere y'abantu. So nje ikintu nje navuga kuri kino kintu, abantu mureke kugendera ngo twarimze indirimbo ngufi, ngo twarimze ndende, ngo indirimbo za kera n'izubu nyine. Ese uyu munsi ngiye guhimba indirimbo hejuru ya Naamani, indirimbo ya kera nzi yavuze hejuru ya Naamani nini ya mara ya kwanza Naamani akaingia ndani ya mara ya pili. Ese ni ngombwa muparure ngeze kuri 7? Shaka noririmba gusa ngo Naamani yinjiye mu mazi arakira. Topic ndi bishize ya Naamani ahubwo ngo mpere ngo mara ya kwanza mara ya pili yakunda message nuko yarakize Naamani. Si ngombwa ngo mvuge, si ngombwa ngo mvuge ngo yari yagiye bwa mbere ngo bwa kabiri ngo bwa gatatu ngo bwa gatatu ngo akuna ngo bwa kane ngo ngeze kuri 7. kuzavuga rimwe bavuga ngo hasize gatatu.
nawe ntiyovuga umubare yovuga gusa ko namani yakize kandi nicyo cyari ariko kigenderewe. umuntu uzi iyo ndirimbo umuntu uzi iyo ndirimbo azi ko babaze gatatu babaze gatatu ngo bagere kuki babaze gatatu ngo bagere ku muntu akira uvuze ko yakize nuko hari ibindi iyo kari wa muntu waba urimbira mu materaniro wowe usanga yarabaye muri cya kibanza gacanamani ahandi bayikoze origin no babaze karindwi urumva wewe ubaze kabiri ariko inshuro siyo yakijije umuntu gusa yarakize kubera kuko ijana kandi niyo topic nuko yakize no andi materaniro nagenda aho je mpamvuga za mavuga ngo asize gatatu ukwavuze yuko ngo yakize ngo ari inshuro zitatu gusa ngo tumuzi ko babaze karindwi ngo abana bu naho ngaho rero ibintu byapfira ugomba kuza za nshuro yamenye nuvuga ngo ubu nyine ikigenderewe rero ntabwo twebwe turirimba tugendereye kwigisha abantu no kubamenyesha ibyabaye cyangwa tubabwira amateka. Ubu nyine icyo tugamije ni topic na message y'indirimbo ikagera ku umuntu wayitegereye akayihabwa igahindura ubuzima bwe ikabasha kumuhindura ibitekerezo ndetse ikamuremera ubuzima mu bitekerezo yiwe. Rero byakagombye kuba ari byiza ko umuntu ategera cyane message kuruta ko afata umwanya munini ngo kugira ngo turimbe igitero kinini cyambere cyaka kubera ko ari amateka tuvuga ya wa mugore wari ya wa mugabo wari umaze igihe ku kidendezi kugira ngo nyakubwire yose ni kimwe nuko nofata biranka yigusomera ariko nkubwiye ko wa mugabo yahuye na Yesu hageze aramukiza ico gihe mbamaze topic y'indirimbo kandi mba nkubwiye ngo nabizere ko Yesu azogukiza. Rero ntibyakabaye byiza ko twibanda cyane ku mwanya munini turi bufate turimba ya ndirimbo ahubwo byakabaye byiza cyane ko twumva ubutumwa muri ya ndirimbo kugira ngo tubashe gukiza ubuzima bw'abantu. Murakoze cyane. Okay, kandi nakongeraho dusoza kubera ko nyine ndimo mbona amasaha yagiye hari ikintu ca fanatisme ukuvuga ngo gufana ni byiza ikintu iyo wagikunze uragifana ariko hirya yo gufana banzureye ko ico kintu kuko uragifana kigutwara amezi abiri waho gifana kizogera gihinduke kahari zo byiza gusuza ubona kubera kuko wagifanya ariko bitari ukuri. Ku rugero nje nkunda ngoma mu muririmzi nkunda cyane nza mfana ngoma ariko ntivzotuma kubera ko mfana ngoma ndategera abandi baririmbye. Ni ukuvuga ngo rero nimba ukunda umuntu runaka akaba ari we watumye wenda waba ukunda izo zitonda cyangwa izihuta reba koko nimba ari ukuri kuko baririmba niba uririmbye wese uririmbye ukuri wese ukwiriye kumufana ntago tugira abo dukunda twese ariko ugize ukunda ariko nundi yaririmba ibiri ukuri ukamufana ni sawa tureke kuguma ahantu hamwe ubwo ufana runaka wumve ko ivyo yavuga byose biba ari sawa. So rero nkumva ikintu cyo gufana naco cagiye kizana ivyo bintu wafana umuntu runaka akakwinjizamo n'injyana akunda ukageraho uyikunda kubera umuntu which is wrong. Ari ikindi mvuga njyewe mbona cyabaye imbogamizi cyo kudahuza abantu bakera imirimbire ya kera niya none hari ugutsimbarara ku mahame twebwe byagendaga gutya urabona twebwe byagendaga gutya ni gutya byagendaga twebwe tago none yanagana mu kinoge akamayifunza ngo bazahore bamugenzereza gutya mutaruzuza kujya azashaka kibazo kiba kiravutse urumva ariko tugera ku musozo ngira ngo dusoze birakwiye yuko umuramyi aba mu kibanza cyuzuye ubuzima bw'umutima we agomba kwituramo akishurirwa we imbere y'Imana ubuzima aririmba akaririmba ubuzima yabatuwemo buhesha abandi agakiza kandi uwo turamya ni Yesu Kristo umwana w'Imana niwe turirimba niwe duhamya indirimbo yacu yakagombye kuba gusa ari imwe ari yo kuvuga ngo Yesu umwana w'Imana icyo wakoze turakizirikana icyo wakoze ni ubuzima budasanzwe muri twebwe. Ndagira ngo nkangurire abaririmbyi bagenzi banje bazadukurikira kuri kino kiganiro birakwiye yuko turema ho ibyiringiro muri twebwe tukagira indiba y'umutima yacu yejejwe ihesha abandi agakiza. Ubuzima bw'uburirimbyi bwanje bukaba ari ubuzima bufite impact n'imihindukire hagati muri jewe ndetse bubasha no gusoromwa ho bene data bakaronka agakiza. Turamye Imana turi mu kibanza twitaye kuri content y'iki ndirimbo ivuga tugishira kundi baye imitima yacu kugira ngo ubuzima bwacu bubeho kandi nabo turirimba duhagaze imbere bahabwa ubwo buzima twaronse muri Kristo Yesu. Turaba mbere bagiriwe amahirwe bahabwa ishaka
bahabwa umwanya wo guhagarara imbere y'abandi kugira ngo turamye Imana. Ndabashimiye bavandimwe mwebwe twabanye muri kino kiganiro. Ndashimira Felix, ndashimira Patrick twagiranye muri kino kiganiro. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Reka mvuge no jambo dusoza. Kuramya Imana no kwihimbaza si igikorwa kiva inyuma kije imbere mu buzima bw'umuntu, ahubwo ni igikorwa kiva imbere mu muntu kikabyigana gisohoka inyuma. Rero tureke kwita cyane ku by'inyuma, nkuko twabivugaga ko kera twabikoraga nko ku presenting imbere y'abantu, twe kwita ku bigaragara inyuma cyane, ahubwo duharanire kubaka iby'imbere kugira ngo iby'imbere bibyigane bisohoka inyuma. Uko niko kuramya Imana, ariko nibiva inyuma bije imbere, icyo gituma turimo turapresenting imbere y'abantu. Murakoze cyane. Arakoze cyane Patrick, kandi nari maze kubashimira nicyo gitekerezo utanze cyari gikenewe. Imana iguhe umugisha. Mwene data wowe dukurikirana muri kino kirambi, ndagira ngo urashobora gukora share, urashobora gukora subscribe, urashobora gukora comment hejuru ya kino kiganiro. Kukitegera n'ubuzima bwawe ubushobora guhindura. Urashobora kuba ufite byinshi uzi hejuru ya bino bintu nibyo tutavuze, ariko twari tugerageje kuguheza samara y'ibitekerezo by'ibyo twaba dutekereza hejuru y'indirimbo y'imiririmbire ya kera n'imiririmbire ya none. Ugasanirwe kandi Imana iguhe umugisha ubwo uzadukurikirana. Ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Amen.